Bada kalimat ning dalam solawat kak dinto, salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina. Solawat sebisa ajunan kak dinto atatiaki batan kaula sataja, termasuk ahli ilmu secara zahir dan secara batin. Senomor 2 kaula bada ajunan montoro salamet tetero teti ontong cek kasangkah ngaji. Lenga makin ni katakan ampun ijak mari duhur bajan tedung wah beda pengajian mun tak keng pak tepak iman adu sapa senter thank you dujak makin ni kata ada yang lapar mun gun buta berkat saya ngakan mereka wah jadi tak ya beja pun kare kolen tak iya jong ni gini nyabin ban ni kase gini ya dan keset aneh kan sedojo saya hadir termasuk musleh mun gun saya sehari kakan compo banyak keng tape karena iman para rabu ikuntek ben Allah pas te kaula ben ajunan beteti orang yang selebur ka ilmu lar muka terteti salamat karena gula mirang berstong riwayat gula make tak pati abit tan apa ki keng cek anu benten gula ki buru anu ki buru keluar di masak keng maksa gula ya kita ringki kari setong kak jadi nomor 2 kan ki bada orang yang sini kan bada orang etika ni ban Allah ning yaumal mahsyar kan gula ku ni ka pemaju tong setong kan maju tong setong mangkana jai pon ulama mak jai pon ulama menabi tak kali pakak kan anu ni ka debu nak jeng nabi debu sini kan innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum hadis ngaran ba anjiri ka pigu laku bakal yolok kang angkui nyaman ba an ban nyaman apaan ba an maka apa bagus ku laku ya maka apa bagus ban mun ndik nyaman le tak tahu dusan le panggil ning hari kiamat nyaman apa ban nyaman lah dikah mun langsung selamat apa ni langsung terjerodut langsung masuk selamat iki dipanggil tong setong lepas apa disetong dipanggil angkep muslena gula langsung contoh kita kok empian pekel mun gula kan beta gula tipi kan Musleh Adnan ibni Munasik maju pak gula ni nyaman Munasik Abdullah Musleh Adnan ibni Munasik maju pahih beri buku saya catatan amal bagus coba gua kasah ada tak tu mani tip cek roni ro bahasa nak kan adet muda den budi talangkong seorang tapi taruhan tapi apa aja tak ada salbut buku ni jadi umpama ada salbut dekat secuba itu les ning buku coba sebagus itu les buku ba laku guru bahasa nikah kak ma benyak sebagus kak ma benyak secuba montengkian sebagus tak usah tolong kita ngetoros keng montengkian secuba nikah bisa tolongin setong lak setong sepada nggak nikah pada ringgiman nikah nolongin nikah punya istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah pabanyak nyarikan casikus bagus pempogi beditunya karena laku ban saben orang yang di iman nolongin ning hari kiamat bian mon masuk surga jatuh nyulodur sampai letole aku dah takut tekepe deki sampai letole sini maju lagi mus sendiri torot maju le torot leza jak zenika mon baru zenika mak panjenengan musleh engki ana mak bede kantor nikah urusan kita amare apa kula mari mon derma tobat wah kun nikah kula kenal ke malaikat siaket pola ruwah pola ija kun pola ta iya pola mi ongku tako pas abeli zenika bah malaikat tanya ki ma beli boleh kakek keruak guru anu lambak sekut yon janggu lagi yang bah kita amare saharnya musnah tenan bon aroma lerlak karua ya pada remah kayak itu masa tak niser kayak itu
Yelah mun kaki si usul iyalah iya pola roa ka ya jak ngabunga ka tak kompian saya tolong iban gula ya pada tak temu kiri pola pokon senikan janjian ki makin ki mun sambian seselamat pas gula berpan bek cecer koni gula mun sambian cecer gula selamat gula janji makin koni keng mon pada tak selamat aja risarian manja bajel ada pasepak rempek dia ada pompong kita mangkat deh kak jadi jak saking ngebes ru pompong kita mangkat deki san ada pak ke rombongan guru mana tak pati repot dah singator ini kan oke keng insyaallah sambian selamat insyaallah selamat insyaallah ana apa boleh fakullun muyassarun lima khuliqalahu orang ini bakal gampang dari awal cipta penciptaan nah niki cipta kakuin apa moncet cipta kakuin masuk surga gampang kelakuan surga kining dunya termasuk makan nih kan kelakuan surga sampeyan iba gampang ben Allah niki tandeh insyaallah bakal selamat amin ya pokoknya lesan nika leja benda amin merolo kor jadi bertanya gitu nomor kan masuk surga ya napa benda amin ya ngal tobak jauh kak terakhir nomor telok ikan telok kamu sama nambah lima nemui di emak kok mentaki ngembian nambah demak senomor telok lah ini kasih penting wahtahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallam kalaban sholawat sikit huru ya Allah ajunan mapolong abdi dalem sadaja dah ning itunya banding akhirat papolong sarang kabula-kabulan ajunan sikus bagus oh menika taka hajat salam anapa mulai kining dunya aba nika paste ban Allah patatemu bencakan sikus bagus manol pagandengin agama noreng mon kanjana coba tanoro tak bisa dabun ke satar geruah kok dabun ke satar napa geruah telur asen geruah beni telur si asen keng salahnya re kanca ya bahkan ceban pintera puja ngibahacen jadi ya ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu orang laki re apa jana agama na kanjana mon agama na kanjana bagus norok bagus mon agama na kanjana coba norok coba pasaan bahandi kanca tak pate sepak pah ngoca ambuyuh ya mayu rambu ja ja ko andi barung dinaya dinaya tak kira temu ja bengkok si meliagi ya benrokon ana apa kok tak kok dosa engkau senanggung dosa nah mayu mendai lah nika talangkong sing ngajak ban saya ajak pada gendeng jadi mau pada dosa orang yang tanggung orang jawab magawan lagi wa bedereng bini ban selake wang aja mon kakek jiwa jan kok metoa kan mon beda mantan kan beda ocak tertetia cucu baris tunya akhirat malah pada masuk surga ana apa mak itu akingak nikah karena kadang tak cucu baris tanding akhirat lembak nikah beda orang laki lambak terlebat bini ne corek terlebat kan si kocak cucu ni kan polan tak pada kak orang tak pada apa polong pas dadi cucu mon pada tak cucu je laki beda mak bini ben bini saran boleh tak temu jangan kunia besi beri ya tak iya laki ben bini pada kerasa bila saya agak bayar anak pasal angkot temetok laki ben bini pada sabar pada todu senang bah bila saya tetia pada tak bisa saya dari rumah kau tu pita lah pon stop boleh matur bodoh si laki ni kau lambat sebini corek tak lebar di anak bini paraban pas amimpe nika kun mimpe nika kita teti ni kun mimpe dari mimpe ka'annal qiyamata qad qamat seakan kiamat itu sudah terjadi
Nika pas ngatau eka narakan, ngatau eka tetean ke suratul mustaqim. Pas sampai sebini sebaraban panika nete ning suratul mustaqim. Pas ngiding tawat ta bede suara na orang bini. Pas takerjet nalika ngiding tawat panika. Duh, maacora suara nembu. Sanyabas ka bawah ternyata suara nembu nungku. Ternyata embu nika pas padeng ka anan panika. Nika ngamba apoi neraka barara buka laban rote setong. Teti apoi neraka nika nakulep sin gebrak pahiyamba dari apoi. Di rote. Ija rote pangamba apoi. Lo nika pah berkat ning tetian pah nyari pak di batang pak. Dining bapak ternyata pah gedeng talebat. Ternyata beliau panikah perpaan naning aing telah ke kausar dek ka orang-orang silampur. Ngangsor anan Pak Mator, Pak Mbok tak selamat. Siapa saya tak tahu, jago lah tahu. Tenepan, Arya Pak Judu beris. Bepamian manang tenang, Pak ikan toman menyaman. Bedening telah ke kausar sampai teti tukang begina aing telah ke kausar. Manang tenang Mbok mata tolong ni. Siapa saya nolong nabi? Jak mulai lambat mingko boleh tak tahu ngiding aki. Ben apa sebab denggembun? Embuk nak roti. Kebaya apa? Kebaya ba ambana poin neraka. Bendau ban maksudnya. Punten. Lamba ambon mulai odi guna sedekah sekali, anak sedekah roti gun ruah. Patah sedekah boleh. Ja kau tak nolong nah. Dibudina anak ni kau mangkat. Entar boleh abeliin teronolong nambun. Lo ni kabah tanang icuduakin kabah. Bosan icuduakin kabah pah poton tanang. Sanapot ton tanang kan ikabah cegah dari tedung ternyata kak dito tanang kabah kun poton. Kita tanya aki benar apa benar tanang mak poton jadi cepo penyakit apa gara-gara ambian ni kabah. Arah apa nak gula mimpi kabolo. Akhir ambun kayak itu atobat pas teti orang selampa dibudin ben Allah Taala panemo tampe tanang kayak itu pah beres boleh. Nikah kuni mimpi poton apa boleh pah langsung masuk gula. Mangkat bondreng lappa mak. Jak tabang mun rek lapan. Oh gua ni mun rek lapan jak tabang. Salah abang ni pasalamat ben Allah ning itunya pasalamat ning akhirat nak poton bakal beteti ring mulja. Gongguan ya kak. Ingki nak poton bakal beteti ring mulja. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayura'i bal ghuraba min al fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tihum syai'a. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Siapa orang yang seteron dia anak mulja, seteron dia anak alim, mulja ki ulama, hormat ulama. Keng cak hormat melolo palampa ka ulama. Bila lang hormat ka ulama, lalampa ka ulama pas tapalang anan ta'alim ku laku kompo ya wakun alim. Mangkanding mature ni kaning makasen terutama pas elate ben ulama, gula ben sambian latihan lampa. Bila acara ngani kan alatenya. Puh ngabi abrem. Nikah. Keng alhamdulillah teraja gentena dari Allah. Terima Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Malar muka bada manfaat, malar muka bada barokana. Ajunan tersebut dari parengna selamat, sehat wal afiah, lanceng umur. Dan malar muka almarhum Haji Mukhtar terima selamat teban Allah. Malar muka terima teti orang sesama laku sarang kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadin toba mator, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.